Kutenda wema sio mbaya, kutenda wema sio vibaya, ila yule unayemtendea wema sasa. Unaweza mtendea mtu wema akakuona mtu mwingine sijui nikwambie wa vipi, kwa sababu ule wema uliomtendea akifika kule kwa wenzake akikaa anasema jamaa fulani nimemuomba hivi na hivi mzaka nipate tayari, anajifanya kuna hela kweli wazee. Na afikiri kwamba si kwamba nimekusaidia kwamba niko na hela, wewe umeniambia shida zako nikazisikiza nikakusaidia. Kwa hivyo wanaona mimi labda niko rahisi, wanachukulia kama niko rahisi. Hapana, nimepokea venye umeniambia, lakini mwenzako unanisema vibaya. Sasa sikilizeni, unapoliwa na mtu shida, angalia yule anakulilia shida ama yule anayetaka msaada, muangalie. Unaweza tenda wema mahali, ikawa umetenda mahali wema tofauti na vile vinavyotakikana. Manake wengi wanaotendewa wema hawana shukurani. Shukrani zao ni kidogo sana, ni wachache sana wanaoshukuru. Wengi wanatuzunguka, umemtendea wema alafu anakuzunguka. Hivyo ndivyo binadamu wanakaa.